योसिन छ्याथन येया अर्थात इंद्र जात्रा गबले योसी थनी ओबले निसे सुरुजी अथे येया गुबले योसी कोथली उबले कोचाई गुख थुगुदे योसी असोज 9 गते योलाथो द्वादशी दिन येया हनुमान ढोक्या थनिमो येया अर्थात इंद्र जात्रा यही थटे योसी थनिमो येया तजिगु येया या तकया थटे योसी छ्याथनी दैगु सम्बन्धले छु जानकारी थन यवयाचन योसी छ्याथनी प्रजातन्त्र सोया न्यय येया सुरुजी च्यानु न्यनिसी सरकारी जंगी कर्मचारी नाय महानाय रकमी बुद्धियार्थ सरकारी पुरोहित भी सकले जाना येया पूर्व पाखे अवस्थित नालागामे चुंगु योसी गु धात है योसी का होने गुए अन जंगले चुंगु सीमा त मध्य तप्यंगु सल्ला सीमा छमलेया उकी विधिगत रूप वनकालिया नामे दुगुचा बोलिबिया पुजयाना सीमापाला कोथे गुए वहे पागु सल्लाया सीमाया त योसी थे ठिक्चा जुइक पाला जात्रयाना खोपे ते हेगुए खोपे छन्निनु तया अर्थात सीमापाला हगु सिगो योसी भच्चा नगकाली थिमी चोपिस तया वना छनुलिपा ये या पिवना ये भटाइती हया ते हेगुए थिमी चोपिस तया वना छनुलिपयाना ये या हे भटाइती निसे जात्रयाना यौनाठो शुक्ल अष्टमी अर्थात काया अष्टमी खुनु ये या हनुमान ढोकया काल भैरव्य न्योने ते हेगुए अनपियनु ते धुनेव योसी गरिन ढुंकी गुजे अले भाद्र योलाठो एकादशी खुनु अर्थात हरिबोधिनी एकादशी खुनु मनुत जाग्रम चोला बामन द्वादशी खुनु अर्थात ने योलाठो द्वादशी खुनु मनुत योसी त पूजयाना काल भैरव्य न्योनी ये या स्यामी मानन्दर त सेवया थने गुए योसी क्वे किसे गया चोम नुयागु इन्द्रिय मूर्ति ते गुए नापा नापा योसी थने छनु न्य अर्थात योलाठो एकादशी खुनु नेपा गाय सकल जागिरदार त जाग्राम चोना भारनी प्याखौ सोइगु जुया चोना आ थथे जाग्राम चोनेगु थयागु मनका खाली सम्बन्धित मनुट जगत चोना योसी थनेगु जुइगु योसी थनेगु ये नाप नाप मोरु गको न्योने वा मोरु सत व सिम सत य दफी चोंगु तकुगु चक्कुगु दुवाते लाक्क इन्द्र दियोया तन खदेका उहे खते इन्द्र दियो बेगु ये कोचे फापा चोया तगु हाथु दियो न बेगु येसा दियो ये नाप नाप मेमे पी दियो दियो पी न भई मरु माजु देगो व जोसी देगो ये दफी इया मत तया ये या जोछि बहनी बहनी इया मत च्याके गुनाई इन्द्र देव बेगुली वंग यतखा थ्यामरु ब्रह्मत्वा न्यखा आदि थ्याथासे थौकने अपोथासे इन्द्र देव बेगु मया ढोकल मरोयामा इन्द्र देव हे बेगु चलंगु मुख्यम जुगुली गुठी न्याका वया चुंगु ये या कोचल थ्याव यो लाग चौठी कुनो साइड सोया है योसी कोथले गुज्याजु थोनाप नप बोया तपी इन्द्र देव हाथु देव बोया तपी गुलिन देव या मूर्ति उपी फुक्क देवपी दुक्यागु जाये यलाठो द्वादशी खुनु हे अर्थात भाद्र शुक्ल द्वादशी खुनु दक्षिय दुने मृत्यु जुपिनी नामे थ्या थासे देव देव पिन्त मततया उपाकु वने गुये थुगले विशेष याना ये सहर या लम्बो जुसे उबले या लागा पिनिया लपु लपु जक जुया मत बिउवनी गु ख थोल फुक्क चित्रांकित याना सोत भाषा चैते या आकार लपु यचुको खनेति विशेष याना थो उपाकु बौद्ध मार्गी पि जक वने गुये गु ख थोकने हिन्दू मार्गी पिन धुच्याका चाहिने गु याना वया चंगु खनेति हिन्दू मार्गी पिने थगु सामाजिक रीतिथिति कथा मोक्सा थगु सो विवेक सिपिनिगु नाम मत बिउवनिगु ख बौद्ध मार्गी पिने थ छेजपि स्वर्गीय जुल थ्याव मत पिनिगु नाम देवदेव पिन थ्यावना देवच्याक वनिगु थका पूजयाना मत च्याकेगु येगु ख मदम मनु लुमंका भाइपुका चुनिगु यथासे मदम मनु यत लुमंका देव पूजयाना मत च्याका मने दुले चंगु बिरह यात बुलुहु बुलुहु नंका स्वस्ति जुइगु ज्यायत धार्मिक प्रक्रिया लंका थकेगु ख थथे मत बिगु नाम यिन्देय उब्लेय बस्ती फुक्क चाहिला सिपिनिगु नामे मत बिया तरेयगु ज्या 365 पा अर्थेगु स्वसव खुइन्यापा पाल्चा सिपिनिगु नामे नि छपा छपा दर मत तैगु ख मधुमेसित दक्षिणक ख्युसे मचुनिमा याथ्यान ज दैमतका आशयाना मधुपिनिगु नामे मत तैगु येगु ख थथे मत तौनी बले धु धु भ्याच्याका न वनेगु ये
गुमसिन मडुम मनु सुखावती फुने बाँसलाई मतका लौपी धार्ने तुत पाठ्याकान यङ्कीगु चलन्दु गुमसिया थठे वने बले बाजा थाकान यङ्कीगु चलन्दु मरु ख्यकेब चस्वात कंग सुइका गल्ली नेत थहिती सुशबाहा मुशबाहा ज्याथा कमलादी होताहिती महाबौद्ध दुगम्बही तेबहापिने लुहिती धरहरा बाग दरबार गणबाहा ताहागल्ली न्यापाचो तवन्नी ब्रह्मत्वा जैसीदेवल कोहिती भिन्द्य मरुख्यकेव अर्थात् गण सुरु जुगु ख अनहे कोच्याकेको जुई उपाको वनेको प्रक्रिया खाली ये दुने चोपी बौद्ध मार्के निवातै जक ख प्राध्यापक डाक्टर चुन्दा बज्राचार्य झिगु संस्कृति झिगु लह जख सफल पाखे